Ćao svima i dobrodošli u 2017. godinu. U duhu novog početka pozivam vas da mi se pridružite u izazovu koje svake godine prihvati više hiljada ljudi. U pitanju je događaj pod nazivom Veganuar ili Veganski januar, koji ohrabruje ljude da u mjesecu januaru probaju veganski način življenja na mjesec dana. Vjerojatno se pitate zašto bi ja sad probao nešto tako. Moj odgovor je zašto da ne. Ovaj događaj je namijenjen svima koji žele da izazovu sebe i uvere se u prednosti veganske ishrane. Imate na raspolaganju čitavu zajednicu ljudi koji su spremni da vas podrže i da vam pomognu u sprovođenju ove ideje u delu. Na društvenim mrežama možete pronaći objave na ovu temu pod nazivom Taraba Veganuar, odnosno Veganuar Y, ili, ako ćemo već na srpskom da promovišemo, neka bude Taraba Veganuar. Također na raspolaganju imate stranicu koja se zove Veganuary, piše se ovako, na kojoj možete pronaći sve informacije u vezi sa pomenutim događajem, recepte za spremanje hrane, kao i stručni savjet i odgovore na sva moguća pitanja koje biste imali u vezi sa veganstvom. Danas je lakše nego ikada biti vegan. Stoga, izazivam sve vas koji ste voljni da se oprobate i saznate nešto novo o pokretu za prava životinja, da prihvatite ovaj izazov i saznate nešto novo o ovakvom načinu življenja. Makar na mjesec dana.